ngo ye Rupyisi we ngo yanka yasaye abana bakunda gukina n'utunyoni amashyi utunyoni inkuru yacu ngiye kubabwira igizwe n'abagabo babiri bangahe abagabo babiri Yes, murakoze cyane twongeye turagarutse ikiganiro ni makuru kibana nk'ibisanzwe. Abadukurikiye mwese turasuhuje ndi kumwe n'abana beza cyane abana mwaramutse? Yego. Reka dusuza abantu bari kutureba. Mutubasuze tureba hariya bose tubasuhuza. Aha, abana turi kumwe hano rero navuga ko ngende anko Deniceni. Dumaze iminsi tutaganira n'abana ku nkuru zitandukanye, guca imigani, gusakuza, kuririmba. Uyu munsi abana bagiye kutwibwira, tugiye gukorana iki kiganiro. Mpereye ku mwana undi ruhande, uratubwira amazina yawe? Witwa King Brian. Aha, undi nawe natubwire witwa? Munezero Vanessa. Aha, hanyuma wowe? Ishimwe niyo gisubizo. Aha, hanyuma rero turi hano mu kiganiro cyacu kidasanzwe aho uyu munsi abana bagiye kudusomera ikinyarwanda. Ururimi rwacu ni uruhe? Ikinyarwanda. Ururimi rwacu ni ikinyarwanda. Rero mu rurimi rw'ikinyarwanda habamo ibintu byinshi bitandukanye. Habamo ibisakuzo. Abana bisakuzo murabizi? Murabizi? Ko mutavuga cyane. Murabizi ibisakuzo? Yego. Sakwe. Soma. Nikihera. Hagira unsakuza ngenda byibagiwe. Sakwe. Aha, soma. Zenguruka duhure. Ninde wasubiza? Yego, Keve? Umukandara. Arabikoze? Yego. Tumuha amashyi menshi cyane. Umukandara. Aha. Reka yongere atubwire twegereje mikoro, ongera umusakuze. Sakwe. Soma. Ahagaze mu Rwanda nyari Burundi. Ahagaze mu Rwanda nga nyari Burundi. Imvura. Mu amashyi menshi cyane yabikoze. Aha. Gisakuzo nawe urakizi? Gisakuzo urakizi? Sakwe. Soma. Zenguruka duhure. Umukandara. Arabikoze. Mu amashyi menshi cyane. Arabizi gusakuza. Hanyuma rero muri kano kanya ngiye kubabwira inkuru, sibyo? Ishimishije. Nimara kubabwira inkuru ishimishije, namwe muraza gukurikizaho gusoma igitabo mumbwira inkuru iri mu gitabo cyanyu, sibyo? Sibyo? Yego. Hanyuma rero inkuru yacu ngiye kubabwira igizwe n'abagabo babiri. Bangahe? Abagabo babiri. Umwe bamwita Bakame. Bamwita nde? Bakame. Aha, undi bamwita Rupyisi. Ubwo ni inkuru ya Bakame nande? Na Rupyisi. Aha, inkuru ya Bakame na Rupyisi. Aha. Rero abo bagabo ko ari babiri bari inshuti cyane rwose. Birangije Bakame ariko akagira ubwenge bwinshi, sibyo? Yego. Bakame arangije abwira mushuti we ariko urabona urakuze, tugende njye kugushakira umugore. Iyo muramaze gukura bamushakira umugore, sibyo? Yari umugabo agakura bamushakira umugore. Arangije baragenda bajya gutembera ahantu. Bagezeyo bakamubwira ati mbere yo kwinjira hano hantu wowe uraza kuba witwa umushyitsi, uraza kuba witwa umukwe, njyewe nitwe umushyitsi. Umuntu bagiye gushakira umugore yageze ahantu bayitwa umukwe. Aba yitwa nde? Umukwe. Warupyisi agenda yitwa umukwe, Bakame agenda yitwa umushyitsi. Wagiye yitwa umushyitsi ninde? Bakame.
none se muratekereza ko hakurikiyeho iki? Baragiye barakomanga ku rugi. Bakomanga gute? Ngo ton 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 ton. Muvuga ngo ton 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 ton. Aha, amaze komanga bati mutambuke abashyitsi bacu beza. Baratambuka, baricara, baravuga ngo abashyitsi muricara hano. Abashyitsi bamaze kwicara, Bakame ahita yicara. Rupyisi aguma ahagaze. Kora ko Rupyisi yagiye yitwa umukwe, Bakame agenda yitwa umushyitsi. Babona baragenda bazana ibyo kurya, babahereza ibiryo, baravuga ngo ibi biryo ni iby'abashyitsi. Yatereka ku meza bisubira mu cyumba. Bakame abwira Rupyisi ngo wabyumvishe ibiryo ni iby'abashyitsi. Tegereza ibyawe by'abakwe biraza kuza nyuma. Urumva? Bakame aricara ararya arangije byimbira. Nginigira gute? Kubera iki? Kuko ari ibiryo byose wenyine Bakame. Rupyisi akomeza ahagaze, inzara iramwica. Noneho birangije mukanya babanu baraza baravuga ngo tugiye gusasira abashyitsi baryame. Basasa uburiri neza. Muzi ukuntu Bakame yabigenjeje? Bakame isigira gutya ikurura Rupyisi aramubwira ati Rupyisi wowe tegereza uburiri bw'abakwe, ngewe ubu n'ubwo uburiri bw'abashyitsi ngiye kuryama. Bakame aragenda ariryamira. Amaze kuryama arangije aragona. Muzi ukuntu bagona? Bagona gute? Aragona ariryamira. Bakame asigara ahagaze muri saro. Burira Rupyisi asagaze muri saro. Bukiye mu gitondo icyaje gukurikiraho murakizi? Hakurikiye murakizi? Aha, bukiye mu gitondo haza kuza ba nyir'urugo bati kuhagaze muri saro utaryamye? Ngo none se mwazanye ibiryo muravuga ngo ni iby'abashyitsi, muzana gusasa ngo buri n'ubw'abashyitsi, ngewe nari umukwe niyo mpamvu nategereje iby'abakwe. Bati yo utore twagufashe nabi. Barangije Rupyisi bamuha inka. Bamuhaye iki? Inka. Inka murayizi? Inka ivuga gute? Mba. Mba. Hanyuma se inuma ivuga gute? Gugu. 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 Mutavuga cyane gugu, numva ko inuma ivuga Gugu. aha, niko inuma uvuga ngo gugu. Imbwa ivuga gute? Ariko noneho bamuhaye iki? Inka. Bayihande? Rupyisi. Rupyisi. Kora ko we atari yariye. Baragenda barabasezera barataha. Baragenda batashye bageze hano mu misozi. Baragiye ya nka. Bakame bwira Rupyisi ngo Rupyisi wibuka ko bavuze ko iyi nka ari yacu twembi? Bari bavuze ko ari yabo bombi? Oya. Bari bavuze ko ari yande? Ya Rupyisi. Rupyisi ati reka. Iyi nka ntabwo ari yacu twembi, iyi nka ni iyanjye. Baguhaye ibiryo baragusasura aryama, ngewe kora ko nari umukwe nta kintu nabonye bampa inka. Bakame ati aya urabeshya, tereka tugiye kubaza twumve. Bati turahamagara yo tubaze twumve. Barabyemera. Arangije noneho Bakame arahamagara ngo iyi nka si yacu twembi. Ibikombe byose kubera mu misozi habamo ibyitwa ibikombe. Ibikombe kavuga ngo ye. Ibikombe byasubije ngo iki? Ye. Ibikombe bisubije ngo ye bavuga nyiramubande. Nyiramubande niyo yasubije ivuga ngo ye. Tumaze kwiga umukwe muramwibuka? Tumaze kwiga nyiramubande murayumvishe? Nyiramubande ngivuga ngo iki? Ye. No ukuntu uvuga ijwi uri mu misozi, rya jwi ryakugarukira rivuga ngo ye. Bakame ahita avuga ngo wabyumvishe ariko inka ari yacu. Rupyisi ati ntacyo ndabyemeye, inka ni yacu twembi. Birangije Rupyisi baragenda inka bakajya bayiragira. Bakame atahiwe kuragira ahita agira gutya afata ya nka aribaga afata inyama ajyana mu mwobo wiwe ahisha za nyama. Arangije afata umutwe arawutaba. Umutwe yagize gute? Arawutaba. Amaze kuwutaba musubiremo ngo agira gute? Arawutaba. Amaze kuwutaba hamagara Rupyisi ngo yewe Rupyisi we ngo ya nka yasaye. Rupyisi azayiruka. Arangije Rupyisi afata ya nka. Bakamubwira ati wikurura cyane utaza gucirayo ya nka yacu tukayihomba. Agira gutya Rupyisi arakurura havayo umutwe gusa.
havuyeho iki? umutwe gusa. Kubera iki havuyeho umutwe gusa? Kubera yari yayibaze. Yayibaze, ikindi gice yakiriye, ngo nuko yari yagize gute? Yayibaze. Aha, ngo izindi nyama yari yazihishe he? Mu mwobo. Yarisije mu mwobo, yatabye umutwe gusa. Yatabye iki? Umutwe gusa. Umutwe gusa. None Bakame ati rero reba nka yacu uyiciriye mu butaka, ngewe uyu mutwe wumenywijyanire, usigara uri gushaka igihimba cyawe cyasigaye hariya mu butaka. Muzi ukuntu byaje kugenda? Abana muzi ukuntu byaje kugenda? Oya. Rupyisi asigaye acukura, Bakame nawe amutwara awujyana. Amaze kuwujyana, Rupyisi no gucukura abura ya nka, Rupyisi abahombye gutyo, Bakame yunguka iyo nka kubera uburyarya bwinshi bwa Bakame. Sinjye waherahera umugani? Bakame yarafite uburyarya bwinshi. Bakame yarafite iki? Uburyarya bwinshi. None se uburyarya ni bwiza? Oya. Kubera iki? Ndatubwira impamvu uburyarya atari bwiza. Nukuba umuntu arimo avuga ibintu ari kubeshya. Iyo ukora ko umuntu avuga ibintu ari kubeshya, ubu ni uwa mbere. Ndatubwira indi mpamvu uburyarya atari bwiza. Ni kubera iki? Uburyarya ni bwiza? Oya. Kubera iki? Iyo umuntu abeshya ni byiza? Oya. Kubera iki? Ubeshya umuntu byagenda gute? Iyo ubeshya umuntu uba ushaka kumwambura ibye kandi uba uri kwiba. Kwiba ni byiza? Oya. Ntabwo ari byiza, sibyo? Yego. Kwiba isukari ni byiza? Oya. Gukora mu nkono ni byiza? Oya. Aha, mwe muri abana beza kuko ntabwo mwiba isukari. Hari ubwo muyiba? Oya. Aha, none rero kano kanya turi kumva inkuru y'uburyarya bwa Bakame, kubera yuko Bakame agira uburyarya, yagiraga uburyarya bwinshi, kandi kuryarya ni uguhemuka. Abana mwe kuzajya muhemuka, muzajye mubaho neza. Rupyisi ko atarafite ubwenge bw'ubucakura, ntago yabashije gutwara ziriya nyama nka Bakame. Hanyuma rero abana mugiye kuturirimbira akaririmbo, sibyo? Yego. Abana bakunda gukina n'utunyoni, n'utunyoni, n'utunyoni. Abana bakunda gukina n'utunyoni, n'utunyoni, n'utunyoni. Ngeze muruga mbwira mama iby'ako kanyoni, ambwira ko kitwa ifundi gakunda gutora amasaka. Abana bakunda gukina n'utunyoni, n'utunyoni, n'utunyoni. Abana bakunda gukina n'utunyoni. Amashyi. Utunyoni, utunyoni. Aha, rero umwana ubishaka ajya gufata igitabo adusomere amagambo 3. Twumve ko muzi Ikinyarwanda, sibyo? Amagambo 3. Amagambo angahe? 3. Angahe? 3. Aha, reka tumwumve. Imfuruka. Fata. Imfuzo. Aha, imfuruka, fata, imfuzo. Imvuzo. Yego. Aha, barakoze cyane rero. Adusome neza cyane ko abandi banatumuha amashyi. Aha, barakoze cyane abana. Rero murakoze, mujye kumbwira noneho mwiga mu wakangahe. Watubwiye amazina yawe, ujye kutubwira imyaka yawe n'umwaka ndetse n'ishuri wigamo. Niga mu wa mbere, nitwa King Brian yiga mwaka wa mbere. Ufite imyaka ingahe? 6. 6. Aha. Amazina yawe?
Munezero Vanessa. Munezero Vanessa, wiga mu wa kangahe? Mu wa kane. Aha. Ukaba ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka ingahe? Ingahe? Aka ni kangahe? Mumufashe? Kane. Kane. Ubwo ufite imyaka ingahe? Kane. 4. Afite imyaka 4. Aha. Nitwa Ishimwe niyo gisubizo. Niga mu mwaka wa 3. Gafite imyaka 8. Abo nibo babana rero twabanye muri iki kiganiro cyacu cyari cyo kugira ngo tubwire abana inkuru. Twababwiye inkuru zitandukanye. Abana mudukurikiye, tubibutse ko ikiganiro ari makuru kibana, muzamukomeza gukurikira inkuru zacu zitandukanye kuri YouTube channel ndetse no kuri Flash TV nk'ibisanzwe. Abana dusezera abandi bana badukurikiye. Ciao, bye, murakoze.